Kumsom nila nga masanga Vanoija mi-10, 5th generation fighter jet, sim dingdan agel zinglai zon. Amerika ki do na hui kong fighter jet F-22 Raptor 5th generation chu, 1997 kumin, first flight ananay tan ahi. Hichi F-22 Raptor hi, Vanoija gam phabitmin, cho odinga athum nung ovazong, Amerika in zu oding anapal povin, F-22 Raptor hi, Japan in China counter dinga anathum nunga, America in 5th generation hui kong, F-35 zo offer anabolu ahi. Hichi hui kong hi ipia kisima, iti asim wa I atile, tu ni changiya 5th generation fighter laa, akhat na umjing nalai ahidem. Kidang ta akhat chu America 10, sumle pai ne lecha, galman sa ahihen gal zinga zong, hangpong ta akitho pizingo. Israel te zingin zong. F-22 anathumu chu, US Congress on ben anabol uva, zudinga anaza adaw ahi. Tu ni khon Vanoija 5th generation kido na hui kong, F-22 Raptor chanchin, anasay khom kinuhite. Channelahi apat na nahile, lungsit tain, like, share, subscribe, nainabol piintin kahong tave. Lockheed Martin F-22 Raptor hi, America single seat, twin engine stealth tactical hui kong, weather zo si aman theidinga, US gama Lockheed Martin Aeronautic Company le, Boeing Defense Space and Security kigoma, US Air Force hoza adinga anasimo ahi. F-22 hi, Vanoija 5th generation kido na hui kong hola adinga, ama sa penahin, chule tu ni chana, Vanoija most powerful, air superiority kido na hui kong, ahinalaizin ahi. F-22 hi air superiority dinga kisim ahin, air to ground attack, electronic warfare, chule signal intelligence capability zong, anayzin ahi. F-22 sim na ahin, kumsomni analunin, 1981 phatlaiza, US le Soviet Union ki kaa, Cold War lai ta achun, US Air Force in, F-15 Eagle le, F-16 Fighting Falcon Heldingin, Advanced Tactical Fighter angay dan anapong doon, chule fighter design technology tha, composite material, lightweight alloy, advanced fighting control system, high power propulsion system chule, stealth technology kisim hiding anativin ahi. F-22 Raptor kisim na azi hi, Soviet Union ho kido na hui kong, Sukhoi Su-27 kidinte pidinga, anasimu ahi. Sukhoi Su-27 hi, Soviet Union in, US kido na hui kong, F-15 Eagle le, F-16 Fighting Falcon kimaito pidinga, anasimu ahi. F-22 hi 1980 kuma anasim panu ahitan, 1997 kumin anasim chaizun, 7 September 1997 kumin, F-22 first flying test anabolun, December 2005 kumin, US Air Force on anamang panun ahi. 2006 kumin F-22 development team ho, ato phatzalun, American Aviation Most Prestigious Award, Collier Trophy anakisanun ahi. F-22 Raptor hi laysit sunga kisat na hui kong laa, ama sa pendinga, super cruise, super maneuverability, still chule, sensor fusion hui kong khana ki fit ahi. F-22 hi sensor fit hoi ta ki fit ahin, hichi sensor hin pilot pan, amulo, galmite hui kong ho, identified abola ama chama akap the ahi. F-22 Raptor hin, air-to-air missile, 06 AIM, 120 AMRA, AMS le, 03 AIM 9 Sidewinder, apothezin chule, keji sangku le jangale somni lenga agi, GBU-32, Joint Direct Attack Galman sa ajong, apothezin ahi. Hichi hui kong hi stealth technology kisim ahi zihin, galmite radar in, amando theipon ahi. F-22 ahi F-119 engine kimang ahin, tu khanga fighter jet ho zo si sanga, thrust aha pi do zovin ahi. F-119 engine maximum thrust hi, 39,000 pounds ahi. US khotsim F-16 engine hi, Vanoija fighter jet la F-22 banta ani chan na
Thrust pedo ozo sang pen ahin, maximum thrust 29,000 pounds ahi. F-22 Aero Design, Flight Control, Thrust Vectoring, High Thrust to Weight Ratio ho zihin, Fighter dang ho sangin, Maneuverability ahoy sa in ahi. F-22 Raptor hi asaw dan, fit som gublani ahin, avay alit dan, fit som lile lile, inchi gup, asan dan fit som la guble, inchi gate ahi. Hichi hui kong hi agi idan 43,340 pounds ahin. Chule kezi sang som thumle sang sagi le zagi le som sagi le li agi galman sa apozovin ahi. F-22 hi arrange kilometer sang ni le zako le som gup ahin. Rate of climbing 62,000 per minute ahi. F-22 Raptor ahi AN APZ-77 low probability intercept radar kito ahin. Radar maximum range hi kilometer zali apat zanga kika ahi. F-22 RCS radar cross section hi 0.0001 square meter ahin. Galmite radar in amat masanga ato dingzo si ato chaiza lelendo manding ahitai. F-22 Raptor hi US in Gaza chumchumin anamangun ga heading in Operation Inherent Resolve Syria and Iraq le Afghan war in anamangun ahi. US government in F-22 hi aman tamzi le avet kolna a sum alut valzi in 2011 akonin anasim zom tapovin ahi. Tutuhin US in F-22 Raptor gala za athe agoma zakhat le som gate le sagi le test aircraft gate anezun hichi hui kong zakhat le som gate le sagi hi 2030 chan service ding chuting retire hidi ahitai. Tunini khu Vanoija 5th generation kisat na hui kong masapen F-22 Raptor chungchang iseizu hichan hin akichai tai. Achai na chan ge hin ngai zo si chunga kipa thu ka hin seje. Chule channel ngai lut na zala subscribe pi le share pi ho chunga kipa thu avialin ka hin sei kine ka kipa